ดัมมอเซมีเจเดนทีวีปานองมัวกิ้งเกกามินเซบอยฮีตูนีจิงคาเมย์สอมนี้และทุมตูนีและสอมนี้นิโอนีกงตังโกดิงทลูเต็ง US กัมเป็น COVID-19 positive case อาตัมเป็นกัมฮิไล Democratic Party Makai ปอลคดิน Gam Dial National Flag เนียมสักนาดิง US President Donald J. Trump ตุงะเงตนาลายเปีย Macy Company ตูนีและสอมนี้กุมกิปัด Quarter สุงะ$1.1 billion สุมลุดเกียมTexas State Sung, CVS Zatui zuakna mun, somni le lia Covid-19 Natna kisit theita. Iowa State Kumpi mi khempeuh Covid-19 Natna kisit theita chi taangko. Victoria Secret Puansai, Kumpi ki khak pai sok tading. Ohio State Sung, mopol wana a mi pi zathum jangjang, Zingkha ni Kha Ni pan omkhom theita ding. New Jersey Kumpi mi pi te mi somni la nga jang omkhom sak tading. Georgia State Sunga Coronavirus Natna hanga Zatui alum China tu khat omnon lo Michigan State Sunga Retail Business Khempeuh Maikal Pithaai Tuesday Ni pan kipan kyong kitading mi pi pan pi nading vai hom na bill khat ki samlai ma hi chi thu sum kem pi pa pu new chinin gen mi pi pan pi nading hu na package pen aki vai hom ki zen le Heroes Act Sunga Democratic Party te thu sun na to ong ki bang lo ding chi thu pu me khono in pulak PUA dollar zaguk to ki sai pu lewi khat lo in zong dik salo mi pi te pan pi kik ding pen ken zong hoi kasa a ki vai hom ki thei ta ding hi chi thu US President Donald J. Trump in pulak Democratic Party lampan tu suna proposal bill Heroes Act Sunga hampana dollar trillion thum kim bang ki hel Coronavirus Natna kidana Zatui vaccine bo khet na ding in US Kumpi in AstraZeneca Zatui company tunga dollar billion khat wal fan sum te khia chi teng khel ding hi Tuni kong tang ko ding thu khempeuh Zomi pi te phona le ke sana to hun le vai tam pi pe khia in kai khop sak le translation ong bo sak budai zamang HR assistant job trainer University USA te in kwan tunga lungnam na le ding ko hi US Gampen COVID-19 positive case atampen gam hilai USA gam sunga COVID-19 Natna ne mi phaza pen zani lai Thai Friday ni changchang teng som le tenga le tu som ko le tu gyal le zuk le som thum la kha ching to ta a mi tu som ko le tu nga le zagyal le som li le sagin han monong lep san ta chi thu Johns Hopkins University of Medicine website tung tonin ki thei thei hi Natna ne mi phaza atwa na wa US gam sung state som nga le state som nga awuk federal kumpi zum tampi awm na Washington DC zong ki hela to ba na US territories akichi US kumpi te vai sai na le uknan waya om gam nga jong kel hi to gam nga te pen nidang lai Zomi te tampi tak US apai ma aki pai ma sak na gam a hi Philippines gami pa ma om Guam le Guam tunga om the Northern Mariana Islands tuikul gam Australia gama pa ma om American Samoa Florida State Noi lama Cuba gam le Haiti gama pa ma om US Virgin Islands tuikul gam US Virgin Islands tuikul gam geya a om Puerto Rico gam chi te le repatriated cases akichi gam dang pan US gam ong ho lai tak COVID-19 anga kha gam dang mi te chi dan tom khempeuh aki gom kop tak jangin US gam sunga COVID-19 positive case pen teng som le teng nga le tu som nga le tu khale se yel le som nga le thuma tung to hi to hi a US gam pen tu chang COVID-19 positive case atam pen khat na gam hi Democratic Party Makai pol khadin Gam Dial National Flag niamsak ding US President Donald J. Trump tunga ngetna lai pia abe sa la jing Thursday ni jing sanglamina House Speaker Nancy Pelosi in Democratic Party Makai pu Charles E. Schumer in US President Donald J. Trump tunga lai khat kha ku a bang thu hiam chi le ajenjen in US gam sunga COVID-19 Natna hanga mi si tu zakhat ong tung to hi le tuani in US gam sung public residence in khempeuh in half staff akichi Gam Dial National Flag niamsak na ding thu pia in chi ngetna lai hi Tua ong tung ding Monday ni pen Memorial Day hi a US gam tang thu ading in ni thu pi ma khat a hi manin Hidani bol tak changin COVID-19 Natna hu hau hang a gimna athuak te hi tale han molong lep sansa te hi tale amaute ai tang dingin gambu bin da pi na pulak na limong hi ding hi chi thu tuanget na lai sunga ki gel hi Thursday ni taklam changin US President Donald Trump in tuni pan ki pan ni thum sung kumpi zo Federal Building te le National Monuments gam mo swang tunga aki khai Gam Dial National Flags Khempeuh aki niam sak na ding thu ki pia hi chi thu ama Twitter account panin tang ko kya hi Macy Company in Tuni le somni kum kipat quarter sunga $1.1 billion sumlut kiam US gam sunga ban zuakna saimin thangma ma khada hi Macy in revenue sumlut back February khapan mekha ki kal sungteng $1.1 billion tak
เกียมสุกาฮิดันสุมนางเปียนนาหางเป็น government lockdown หางฮีจิทูกุมกิบัดควอเตอร์มาซาสุมลุดตังโกนาปุลากูฮีMacy Company เป็น Covid-19 หูหาวหางอิน March คาสมเลยยัดนีปันกิปันอากิคักสักฮีอาฮิจงอินเมคานิลีนีปันกิปันไซปอคัดฮงกิกคินตาอัวลายซิง Thursday นีจังมุนซาเลซอมกว่าไซฮงกิกตาอุฮีจุนคาลายจังปันกิปันอดังมุนจังไซเตฮอนกิกzuakna ding lamet na hi chi thu zong Macy Company CEO pu Jeff Janet in lai thai Thursday ni in tang ko hi Macy Warehouse Company ya Zomi tampi takin na sema hi manin amaute ading lungdam pi na ipula hi Texas State Sungah CVS Zatui zuakna mun som li le COVID-19 Natna kisit theita drive through system to COVID-19 Natna kisit na CVS Zatui sai mun som li le kinga tading chi thu Texas Governor pu Greg Abbott in lajing Thursday ni in press release tung ton in tang ko hi awut khempeuh kisit sak theya akisit tak jangin swab test akichi nak bang sunga agwanga kisit na hi Natna omlo result pen ni thum sungin ki thei ding hi chi hi akisit nom khempeuh in online pan min sa yan pya registrationบอมาสักกุลามอเตอร์สุมปันงาคิเทียดิงฮีจีฮีเมคาเบย์มาอิน CVS ตุยจวกนามุนซอมเกตฮิดัน drive through testing ในจอนาดิงและเมนาอมฮีจีทูซงปูแกรกอัลเบอร์ตินแกนเบฮีเท็กซัสสุงอาโซมีปีเตอินนันนากิสิทเทนามุนอิเทนอบและ Texas Governor ปูแอเบิร์ตเว็บไซต์ตุงะกิมุเทฮีIowa State Kumpi in mi khen pe COVID-19 anna kisit theita chi tangko Iowa State Kumpi in COVID-19 anna kisit na to kisai pen abe sa lajing Thursday ni changchang mi khen pe kisit saklo uwa nanna ki patna limanei te le nanna ane khin sa mi khatto agi thwa khom khate bek siding chi thukhun nei uhi ahi zongin lajing Thursday pan ki pan twa thukhun phiatta uwa out khempeuh Iowa State sung mi pi khempeuh kisit theita ding hi chi thu Iowa State Governor P Kim Reynolds in lajing Thursday ni in press conference atang ko hi Victoria Secret Puansai tampi ke khak pai sok ta ding numete ponse nikte na tom zuaka US gam le Canada gama amin thang le alo achingma ma Victoria Secret Puansai Company in US gam le Canada gama ki gom sai tul wa nei wa to tenglak pan sai jani le soma le khat pen khak pai sok ta ding chi thu Elbrand Company ya CFO Chief Financial Officer asem pu Stuart Bark Diofer in Gambup Company kum kipat ki mo khopna poya hi earnings presentation nilai Wednesday ni in tangko hi pumpi ki jepna yimwe perfume tom kisil na sapyang chi te le insung gim nam tom anzuak Bath and Body Works sai jong pen sai mun som nga le khat khak ta ding chi thu pu Stuart in gen be hi Elbrand Company uknan waya Victoria Secret le Bath and Body Works sai mun jathum le ni te ki khak ta dinga hi manin na sem mi to thum wali na sem nei no lo chi na hi Ohio State sung mo poi bona mi pi la thum chang jun kha ni khat ni pan khom thei ta ding Ohio State sunga mo poi bona le banquet venue akichi poi tom bona mi pi zathum chang jun kha ni khat ni ki panina khom sak thei ta ding chi thu Ohio State Governor pu John Husted in lajing Thursday ni in tang ko hi saboi khat le khat pi gu ki hak sak dinga mi pi te jong alom lomin khom sak thei ro ding chi thu hun jong zui ham tang ding chi hi inun tang na sunga bolo thei lo mo poi te le poi tom tampi oma hi manin to te thu pi bona in hidan thu hun ki khung hi chi jong pu Husted in gen be hi New Jersey Kumpi in mi pi te mi som ni langa chiang khom sak ta ding milom som ni langa khop theina thukun pen outdoor gatherings akichi in polama khop na khat pe hi indoor gatherings in sunga ahi le mi som bek ding chi thukun ki jang pai sok lai ding chi thu New Jersey Governor pu Phil Murphy in zani lai thai Friday jing sangin press conference pula hi ahi jong in social distancing thukun zui ham tang ding hi chi jong New Jersey State sunga COVID-19 na hanga za to alum china te na hwai sian na hanga ICU akipok mi phaja chi te le huidik zo lo mana nakpan huidik sakna ventilator azang china chi te pen New Jersey State sunga kiam ma ta hi chi thu jong pu Murphy in gen be hi Georgia State sunga Coronavirus Natna hanga la to alum china tul khat no lo lajing Thursday ni chang pen Georgia State sunga Coronavirus Natna hanga za to alum china pen mi za kwala somla kwa bek ta chi thu Georgia State Governor pu Brian Kemp in news conference lajing Thursday ni in
แกนคาฮีจินาจะตอลุมมีสกอเลซอมเลกวาเบกอมตาจิทูเป็น Georgia Emergency Management Agency Zoom ปีปันส่วนในคัด 1 PM จังจับแต่นาอัปเดตฮีจิซงแกนเบฮีอเบซาโตเตกังนาอินจะตอลุมเป็นเมคานิคัดปันกิปัน 38% ตักยำสุกตาอานานาอากิสิมีภาษาซงยำสุกเต็กตาหิมันินฮิบังทุหอยอมเทนาอาหางเป็น Georgia State BP เตอิน Social Distancing ทุกคนนาจุนาหางอาฮีวักสุวักโตนาอะไม้ตัวม mask นัทวัดต่างๆนาเตอุปีกุกิยามลาอานอมนาเตหางอุฮีจีมีปีเตตุงะลงดำกนาจงปุลาฮี Michigan State Sungah Retail Business CHempeuh Michael Pithaai Tuesday Ni pan kipan yong kik tading Retail Business akichi Best Buy dan sai tom te le Auto Dealership Motor zuakna sai tom te pen ong tung ding me kha som ni leguk ni Pithaai Tuesday Ni pan kipan yong kik tading a appointment lama sa ham tang ding chi thu Michigan State Governor B Gretchen Whitmer website tunga kigel hi me kha som ni legwa ni pan kipan non essential medical akichi ha to kisai dental service CHempeuh le mi som chang om khom the tading chi thu zong statement sunga kimuthe hiมีปีปั่นปีนาดิ่งบายหอมนาบีคัดกิซัมไลมาฮีจีทูสุมแกมปีป้าปูมิวชินินเคน U.S. Treasury Secretary สุมแกมปีป้าปูสตีเวนมิวชินอิน strongly likelihood จีกัมมัลจังอากัมซุงซุมเลยซุมจวกนา economy ตุยซุงอาอตุมสุกเหล่านาดิ่งอินมีปีแต่ปั่นปีนาคัดบายหอมกูไลหำตังดิ่งฮีจีทูไลจิง Thursday นี้อิน The Hill ทุทางซุมปัน virtual summit อากิจี video call ต่อ interview บอนาอาปุลาฮีอาฮิซงอิน The CARES Act ซุงอาอากิกวังคินซา$1 trillion ทุมซุงแคมเปลเป็นมีปีแต่อินกัมซุงซุมเลยซุมจวกนา economy ซุงอาหงกิซุงเคียอาบังจีบังอินนาเซตกินองกิเปโซดิ่งฮิมจีทู Congress สินไงสุดหวยกะสลายพอที่จีทูแกนเบฮีมีปีปันปีนาดิงหูนาแพ็กเกจเป็นอากิบายฮอมกิกเจนและ Heroes Act สุงะ Democratic Party เตทุสุนนาโตองกิบังโลดิงฮีจิทูปูเมคอนโนอินปุลัก House of Senate สุงะ Republican Party Makai Majority Leader ปูเมคอนโนอินนิลาย Wednesday นี้บังแกนฮิมจิและ Democratic Party ลำปันทุสุนนา Heroes Act Bill เป็น House of Senate ปันกิบสัก pass โลพมอดิงฮีมหาฮิมจิและมีปีเตปันปีดิงกิสัมไลอา US กัมซุงซุมเลยซุมจวกนา business แต่เป็นเกมไลอาฮิมันิน boostกูไลอัทกินสอนตัวกิกูไลดิงฮีอาฮิซงอินอากิกิบสักและจงตัมปีกิปัวพักิกดิงอา Democratic Party เตทุสุนนา proposal ต่อองกิบังโลดิงฮีอาเดียกเด็กกิน unemployment ต่อกิไซ$จะกุกเปียงนาอาหุนคันเบดิงจีไว้เป็นกิยมสักนอโลคัทเฮดิงฮีจีฮี Federal Kumpi นองเปียกอาฮีกาคัด$จะกุกเป็น August สอมทุมละคัดตูนีและสอมนี้จังเบกฮีอาตูตุงตาก Democratic Party เตทุสุนนาอะไม้กุมตูนี้และซอมนี้และคัด January ซอมทุมและคัดจังดงกาคัดจังยินะ$จะกุกอยากแบะไปซอกลายดิงจีทุสุนนาออกมาตัวทัวเกนโนมาฮี US President ซอมทุมและนีนาอาฮี President Delano Roosevelt หุนไลอา US Treasury Secretary ซุมเกมปีอาเซมปู Henry Morgan เทียวอินกาลปินีนามาเดวอินฮิดันโปรแกรมไวโฮมอูอาฮิซงอิน unemployment กิยมซักจดวันโลเบกทำโลอินกุมปิเลบากิเบลับซักซอฮีจีอเกนนาทูปูมิชแมคคอนโนอินเกนเตนาอินจังกีฮีPUA $จะกุกตอกิไซปูเลรีคัดโลอินจงดิกซาโล US กัมซุงซุมเลยซุมจวกนา economic ตอกิไซทุเกลเซียมและทุงไอซุนเซียมคัดอาฮี White House ซุง Top Economic Advisory ปูเลรีคัดโลอินจงดิกาซักโลนาทู Washington Post live interview อะลาจิง Thursday นี้อินแกนคาฮี$จะกุกเปียกเบะนาหางอินมีปีตัมปีตักนาเซบกวนกิกนอมนอนโลดิงว่า business ฮอนกิกดิงอินเกียนาเตมุยบุญจงโลดิงฮีจีฮีGovernment spending กุมปีซุมท้าซุมจัดนาหางเบกโตอีกัมเป็นองดำกิกดิงฮีจีอุบนากันในฮีจีทูจงแกนเบฮีมีปีแต่ปันปีกิกดิงเป็นกันจงหอยกษาอากิบายหอมกิกคัทเฮดิงฮีจีทู US President Donald J. Trump อินปุลัก Michigan State ซุงอิบชลันชีขสุงาอมมอเตอร์บอนาคอมพานีเลียนมา Ford Company อะไลจิง Thursday นี้อินปูทรัมป์บะฮออาตัวมุนาอินเทอร์วิวอากิบอนาอะ Second Stimulus Bill อากิจีมีปีแต่ปันปีนาดิงและสมตังหอมเขียนดิงไว้หอยสักนาทูปุลาฮี I would say there could be one more nice shot one more nice dose จิกัมมัลจังอาอาลิมจิมาและอามุยบุญมาจะตังคัดมีปีแต่กิเปกิคัทเฮดิงฮีจีฮีบิลซุงะบังฮัมพันนาเต็งกิกวางดิงเฮียมจีอากิดอนาอะปังมาอเกนเจนไนโลฮีมอเตอร์บอนา Ford Company in March คาเบปันกิปันกัมปันหุยเปียงนา ventilator มัลตุสมงาบอลอูฮี Democratic Party ลำปันทุสุนา proposal bill Heroes Act สุงะหัมพันนา$1 trillion ทุมกิมบังกิเฮล
ขณะซิงโกคัดจ้าง direct payment เป็นดอลลาร์ตูเลสนีกิเปดิงนูปาคัดจ้างยินะดอลลาร์ตูลนี่เลสลีงาดิงอุฮีกุมสมลกุกปันอันไว้ชนะปังเตอินซงดอลลาร์ตูเลสนีตางาดิงอหิซงอินตาทุมจังเบกกิเปดิงฮีนี่นะกุมสมเลสยิปันกุมสมนี่เลลีกิกาสังนาปังเตอินดอลลาร์จังาตางาดิงอุฮีทุมนะปูนันนากรมกาละนาเซมakwan khaveve fourth line essential workers te in nai khat changina dollar somna thumnga be ding January somni le sagi pan ki pan retroactive kile pya ki ding hi chi hi a hi zongin mi khat in atam pen dollar tu somni le tulnga changbe nga thai ding income sumlut tulzani lakni anei te a hi le dollar tulnga changbek ki pe ding hi chi hi Nasemna company in federal state tunga fan sum ongket khitzo nithum sungin abesana nga khalo sum khempeuh alominong ki peding chi hi to hi a federal kumpi kyang pan na company in fan sum anga hunding pen bangtan ve so ding chi ki yen theina lo hi frontline essential worker chi thulu nuai nam som langa bang oma mi khempeuh nga lo ding hi a hi zong in US kumpi in kip sangna ane zen wale a kitchen zo incident tv pan ong sak to ding hi Lina student loan ane sana pangte pen ane zasalak pan dollar tu som ki mai sak ding chi hi gente na tur ko leiba na nei le pyakuno lo ong ki mai sak ding chi na hi tu som le tur nga leiba na nei le tur nga bek pyakul chi na hi sumlo king na payment jong pen abesa akikip sak the cares act sunga September som thum tuni le som ni changdong amet pyakulo lo ki kuna lo ki khinto saka the heroes act bill sunga hi le maikum September kha changdong khinto sakhi ngana insap tel le in lei hin sa te in zong US kumpi in sap le in bill ong piak sak ding lo ki kulo ding chi hi a hi zong in hi ham phat na to ki sai ko tengin ham phat na nga ding chi pen kip sak na ane wale zelen tv pan ahun zu inong tang ko to ding hi Coronavirus Natna kidana Zatui vaccine bol khat na ding in US kumpi in AstraZeneca Zatui company tunga dollar billion khat wal fan sumpehia leitung gam tom pan amui bun ma na kidana vaccine bol khat zo na ding aki han cham ma lai takin Oxford University in amu khat coronavirus kidana Zatui vaccine pen Zatui bona company AstraZeneca to partnership ki pol khom America gammi te ading mal million zathum bol khat ding chi thu bu Trump administration in tang ko hi vai hom na American dollar 1.2 billion zang ding chi thu la jing Thursday in gen kha hi Coronavirus kidana Zatui vaccine aman lang thei mu zo na ding in pu Trump in operation warp speed chi ki bol na khat me kha somna sagi ni in phon khia mi pi khempeuh return to normalcy angai na bang in yom ki thei na ding pen kidana Zatui vaccine tangjai takle kiching taka akinga thei chang bekin hi thei pan ding hi chi thu public officials kumpi thane tampi in again that thu khat hi Operation Warp Speed mapan na tungtonin tuni le somni kumbe lam chiang kidana Zatui vaccine million mal tampi bozo na ding ngim na kinai hi chi thu zong nungkalin pu Tramin pula hi kidana Zatui vaccine malang takle muibun taka bol khat meng zo na ding lungul na to AstraZeneca Zatui company to ki pol khoma Department of Health and Human Service zumpi in American dollar 1.2 billion chiang hu na pe ding October kha pan ki panina AZD 1222 akichi kidana Zatui bol khat zo na ding han jam ding chi thu health agency zumpi in tang ko hi Operation Warp Speed ki pona min to malak na ama sa pen hi hibang bai hom na pen major milestone kalsona lian pi khat hi chi in Health and Human Service Secretary Assem Bu Alex Azar in lungdam na kamal pula hi promising vaccine alungmon hoi kidana Zatui vaccine khat ongom theina ding in Trump administration in major invest sumtha to bai hom na lian pi tampi nei hin akinga hun tak chang in nikha zong zekai lo American gammi te khusunga ongtung meng theina ding kilungul ma hi chi thu zong bu Alex Azar in gen be hi AZD 1222 akichi kidana Zatui vaccine pen UK gamsung Oxford University ban scientist te mu khat hi England gamsunga Cambridge copy sunga AstraZeneca Zatui company tunga bo theina license ki pya hi Department of Health and Human Service zum pi khutwa ya Barda akichi Biomedical Advanced Research and Development Authority zum pi le Zatui bona company AstraZeneca te gel thukim khopna to mi hing tunga sinna clinical trial ki nei ding mi tu som thum ki helding chi hi to sinna pediatric trial akichi na pangte tung azong ki sinding hi chi hi Coronavirus vaccine kidana Zatui mal million zali bol khat na ding AstraZeneca company in thukim na gen khinta September kha ki patlama mal billion khat mi pi te tunga hom khat zo na ding in manufacturing capacity akichi bol khat zo na ding akisam
nga se mi hing tha le se zong company akijing in nei zo ding chi thu zong gen be o hi AZD 1222 kidana zatui to mi hing tunga sinna pen England kam sunga nung khapek pan phase 1 to khatna ki pan hi a to sinna to kisai mu khian na result pen asalo in taangko khedi hi ung chi thu zong AstraZeneca company in gen be hi Coronavirus puna na pan kidazo na ding zatui pen Tuni changdong official phana omnai lo hima ta sele zatui abo drug manufacturer company tampi takin kidana zatui bo ja ja hi zatui bo na company khade hi Moderna Therapeutics Company in mihing tunga sinna human in trial pen phase 1 dol khatna man kinta a muibun sawa hi manin phase 2 dol ni na ki patlai ta hi chi thu company president Dr. Stephen Hodge in CVS this morning akichi thutang zumpi tunga Monday ni in gen hi phase 3 dol thumna pen summer sungin kipazo nading lamet na om hi chi thu zong Dr. Stephen in gen be hi lungdam Tuni Zeden TV ban thu tangko na hi za ong ne hining Zeden TV thaung pia a ongen le ongai sak den ka zomi pi khempeuh tunga lungdam ma ing zomi te iom na cha da ibyak pasinung kembik cha ta hen mai kal ni lai ni chang kimuki ni ke kamin zo bo hi